Kenya erikujukia uchiathi mwakene jwa 1963 rais wa mbere mzee Jomo Kenyatta ni atumiririe na kuga ati muoroto jwawe ni kurwa na nthu bathatu umwe wa nthuba arewa bwakwaga kithomo miaka 62 nyumene anano bakuthomera rungu rwa miti na irasi ne bite kibwega ontu buria nande butumaga ana bakaremwa kuthoma bwega kire katiba enjero chukuru cha nasare iri rungu rwa thirikari cha county na cha primary na secondary iri kire thirikari nene o mwaka county ni chiamukaira kigina kuringana na katiba na bwabunge ne bamukaira CDF ire gichunche kimwe kibatere gwa kairasi na mantu jange zegie kithomo ende kwena guntu kuria ana bakuthomera mugunyene ni kwaga irasi ni kumania na untu bubu nikio tukubwa na rwa tugukuria atire kwethirwa ni ukuthugania thirikari ya county na thirikari nene ni bakujukiria na gitumi mantu ja kithomo thirikari na tongeria ni bakujukiria na gitumi mantu ja kithomo araniria na bauti gukurukira namba yetu ya SMS itina mari ni 23578 amona kinya kiri mitandao yetu yo kinyaneria ta Facebook na kinya YouTube amona ntetwire nkureterete ni Garato kuthurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kire kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Mubunge Shadrack Mweti kumenerwa onde aritwa bachukuru ya Kireru Primary baromberia kuthomera chukuru ne motori kumanya na kuthuka kwa irasi. Mangavana kurema gwitikaniria na rwangi rwa ugima thirikari nene kukonia wandikani bwa mabisa ba UHC. Mtumurume wa miaka 60 kwirika gutendera na gukwira ndagatene aanite utuku ntere chia Nkondi. Ayuthi egembe gukatha muchemanio jwa rais na Ameru onde bamenerete Mwangaza ni kugeria gwaka ntaka rietwa ria ntu ethinkia. Muona niretwa mathithio ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya na nteto chietu chirambiria thaiji chukuru ya primary ya Kireru iri Antone ateke kumania na irasi kathomba kurema gutumika kumania nabyo kuthuka buru mithange koeze netigirite ana bachukuru eze nande kuthomera chukuru ne motori ya PCA Kireru mubunge wa gicigo giki Dagitari Shadrack Mweti noroti bonene kumania na guteza ni ya chukuru eze onde achiari bethirite bagechiomia na michango ende batiombete kuthurania mbecha ikungana mutugikare ni agutwambiria. Ijini skuru ya Kireru Primary re wandine gojisi na nidrite rumirine madina nkabo na dina ya mbere toro kona irasibi bitano bitidrite bikithomero kagita gaka ni untu bitiageri ikirika na kumane na mburandiruka na kagita kabura biujuraga mugujuga itia monkanrisene na kuno kabitori makudho na nyuma kenda mugujo na kumira kwa ura na reu muthetu kana kithetu gigatigwa kirasine untubura bwete ogwatikireana munkana ndi akinya Antone akuromberwa bakathomagira kirikanise ya PCA Kireru na kinya nkurukira sibiu bingi toka byageri mono ni untu taike no kona na bethomera kirasi kya mabati na kinya bibingi ana bakuthomera ndisha chite na bioni untubura bwethirite bukyo gwatiskuru eje na tukeranire na tori baskuru eje bedra bakiorota muno bondi na kamite baskuru ejo amana mujumbe wa Southiment Daktari Shadrack Mweti nigotejaneje na kurekaniria skuru yawe ya Karojo mujumbe wetu ni ngugi yawe lakini atitutegagira taibakala kanisana na tutize bakauma naore na sandira gatiendaga kukuga ethera gatutethia agita kambura gakinya batuika ana kou
Atona abo kinya ne mogwozo. Dina inge romerete skuru ejene bioro akariba bakyuga bimabia kimbere irasi binge bakyuga ne biojore na kinya bakyuga biarimo ne bebido kinkoroki arabo ugete ne ogwandira bakwenda guitedia araba kugarimo ne bakira biomo kandira barendene Toro twari mugeta mwari mugasema gireria turi akuye kugwa kumania na madina jaja romerete skureje atori bane bogete ne bagerete kudanya mbesa bakairasi ana bobo mogwatine ni untuni bataya ni roni atongeria bao inde bakyuge tagara ne remeto guchara matunda ni untu kiraske mageti mbine kyagete mabati na kyo kenge kimbina kyo getereketie buru ya tiali teto watu ya sukuru achukuru winge tona ya kwa CDF na ndini akaribara bone ni korota mojumbe wa Daktari Shadrack Mweti baki mwamwerijo moja kwithira mbete kuchwantera skurueje na baki ukaja gutwika geta na mbere kubotatira kinyabo kagite negasiasa bakedra baki mutatira na tote kombo tejo gatokuga ngogia mojumbe amenya neriko wona leo gushughulikira sukuru yetu nyuma ya mweri jomwe akeja naja kaida kituromba kula ni wesiari Makerero andine gojisti geshigombunge ke sovimenti inge ripotra de toshewero reakwari ni mutuge kare Kirirwari rwa ntuku ya narwa turikuria thirikari na atongeria ni bakujukiria na gitumi mantu ja kithomo thirikari na atongeria ni bakujukiria na gitumi mantu ja kithomo itanambere na kwaraniria na bautuko kurukira namba yetu ya SMS 23578 amona kinya kiri mutandao jetu jwa Facebook na kinya YouTube na nkethirwa nkithoma maoni jaku oria tugwita nambere rwangi rwa kithomo ntere chia Narok ya gatigate ni baingite chukuru ya 7th Day Adventist Primary na Junior Secondary nyuma ya muritomwe wa muumbirejo wa muthaka kwithirwo oragi na mwirijo wawe gutewa kiorone uchunkuni ni bwetite na mbere guchwana na kaumo kage kugiki onde ugwana kimako bikojeri bonene achiari na atori bakiromba machokyo jampwe uria kumbikika ni nduranirite riboti eji Abitha barwangi rwa kithomo Narok Central ni baingete gwa kagita gati kumenyeka primary na junior secondary ya 7th Day Adventist nyuma ya muritomwe wakaeze kwerekana kuthenjwa na njirete kumenyekana na mwirejo wawe kugwatikana kiorone gya chukuru eu mwerekeria munene wa kithomo Narok ni akujirite karikare akiugo chonkoni ibwambiritie any boarding section is an illegal entity and we've seen a lot of blood and the boy is in the mortuary as we are speaking now. So we are closing this school today and on Monday we don't expect any student to be here and we'll leave that to the DCI to investigate. Akari ibetete na mbere kuonania muthoro joba kiuga chukuru eze etena kinya ukaria bwa kungana. Chenye metuma ni mtoto kuuliwa innocent, mtoto wa standard 4 ajui chochote. Tunataka haki itendeke na tumekasirika kama wananchi. Mtoto alikuwa darasa lakini ni kama alikatwa shingo, sasa tujui mwenye alimkata. Tunataka haki itendeke. Tunaona hali ya hii shule kweli sio nzuri. Tukiangalia kuanzia fencing tunaona kweli kuna mianya mingi na ukiona mahali shule iko hapa ni katikati ya mji wa Narok. So tunataka kabla hii shule iweze kufunguliwa, baada ya kufungwa tuweze kuona hii shule imeweza kurekebishwa. Tumewekewa lights, security lights ambazo tunaambiwa kwa sasa hivi hazifanyi kazi. Amwabo ugento kira kiumerete ne ate chukuru ejete maukune za thirikari ta chukuru ya ritwa ya kurara. This school has not been registered as a boarding school. It is actually registered as a day school. So number one, that's the one big mistake. We've been told all have been arrested, plus including the head teacher. Akarinande bakiromba biuria biao kuona machokyo. Lakini tuko na swali ambaye inatukita mizizi ya kwamba hatukuelewa na hatukuitwa, mtoto anachinjwa, anakufa, anaaga. Kwa hivyo tunaomba serikali yetu ambaye iko kwa kiti iweze kutusaidia, tushikane pamoja, tuweze kujua mwenye kutenda hiki kitendo. Na tunaomba ya kwamba
serikali yetu washukue hatua ya uchunguzi ya ndani mpaka tujue jinsi vile hii mambo imefanyika, maana hapa kuna security ambaye anachunga shule. Nkuchanio gatega kanjo ya mangavana na rwang'irwo gima ni chietete na mbere gukujerwa nterecho izire ikioneka kuremwa gwitikaniria iguru ria kandarathi cia ntwire cia mabisa bogima rungu rwa UHC mangavana barinyiria no mwanka thirikari yambe irekerie bilioni 9.4 cia kwandika mabisa baba bakiuga bate kwenda kugererwa murigo batiomba gukamata rwang'irwo gima na ruru rienda mabisa baba kwamba kuewa baruga changugere umbecha cha kubandika ikathingata unyumene. Anthony Kathenya katumenyithie cio. Kanjo nene ya magavana gwetukira makali yetu Ahmed Abdullahi lini bameneteta kala ministry ogima bwa mwili le kwandika rutingo giba mubango tungata bwa mwili wa UHC na kwethira bakibanenkana na kile thirikari ja county kulingana na COG thirikari ja county getekire kujukia rutingo gibaba kethiro thirikari nene kongera kigina kia bilioni 7.7 kile thirikari ja county mbesa ile batere kuthikire misara ya rutingo gibaba amona thirikari nene kulekire kigina kia bilioni 9.4 ile tendie kile rigitani baba. The transfer of UHC staff to county governments must be preceded by the allocation of adequate resources amounting to Kenya shillings 7.7 billion from the Ministry of Health in line with the SRC approved salary scales. Gratuity payments amounting to Kenya shillings 9.4 billion for staff currently under the contractual terms must be settled by the Ministry of Health prior to transition. The ministry cannot alter the contracts to the UHC staff without the involvement of county governments. Kanjo ine magavana kimenagire ministry ogima bwa mwili no ntubakugire kona ni mbele ya mwingi ati thirikari ja county nijite kwenda kwandika rigitani baba. Kanjo ino ithoka gitagaka ikirethia gite mutaratora gusunkuna rigitani bala bonde balende mubango joyisi no uthithikire na withiro nite kanjo ine magavana amuna ministry ogima bwa mwili. The ongoing verification exercise of UHC staff must first be validated jointly and the report officially shared. Kanjo ni magavana okagitagaka ni ulite thirikari nene kuongera kigina kia bilioni 9.7 kienda gutethira kire impongedi ja misara kile arutingoge ba thirikari ja county. The total amount required cumulatively is Kenya shillings 4,774,942,082 shillings. Na kile watho ba thirikari nene kire thirikari ja county bagutumira mubango wa GPS kire unenkaniri bwatenda kire thirikari ino. Kanjo ni magavana iliko watho bobo ni bwangaratanitio tungata kire thirikari ja county nonto bakwingo wampwe na kwino batoru bwa thirikari nene kwebi watho bobo kienda walaniria no thomithania bwithiro bukithithika. We therefore call on the National Treasury to immediately withdraw the circular directing the counties to implement EGPay until proper consultations, legal alignment and capacity building are undertaken. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Siasa cia nthiguru ni cionekete kurura kirimambura za kuruguria gikundi kia Ameru bare baturaga mbwa kiria kiguchieta Ameru in Pwani Welfare Association. Kirimambura za karikirite mushini jo Mombasa na gukinywa ni atongeria Nkabo ario mubunge mpurwa bore munini wa rais nonekete kugwatwa mbaru bonene. Ameru bakirombwa kuringanze kithirikari ya Kenya Kwanza amwe na atongeria bange bare bakinyete mburene zazane mubunge taitumu PS Kelemi Kiburi na bange Nkabo Rugonoro rodhuraniri ni Martin Dula.
Siasa chetu tamni gwatite Mwangi kiri mambura ja gukungwira ngwataniro ya Meru bara bakaragambwa atongeria bara barari kiathone kiu bakionekana kugwata mbaru Rais William Ruto na munini wawe Profesa Kithure Kindiki. Bakiaria bari Hadija Primary School gishigo bunge Kenyali County ya Mombasa batongeretwe ni ageni bagiteo mamburene ja umubunge Mpuru Abure wa Tigania East, mubunge wa Igembe North Julius Taitumu na PS Iwanda Kiburi Kiremi atongeria baba ibaugete ate boiba kugwata mbaru kuthurwa kwa Rais Ruto 2027 na kuma Profesa Kindiki na waju kigite kia urais. Sisi wa Meru tuko kwa serikali. Mwaka 1960s waliongoza nchi hii alikuwa ni Mkikuyu. Hatikuambiwa tutoke kwa serikali. Ikachukuliwa na Kibaki miaka 10. Meru akuambiwa atoke kwa serikali. Ikachukuliwa na Uhuru Kenyatta miaka 10. Meru akuambiwa atoke kwa serikali. Ikachukuliwa na Gachagua miaka 2. Meru akuambiwa atoke kwa serikali. Wakati ule imechukuliwa na mtoto wetu Kithure Kindiki, ndio sisi tuambiwa kwamba tutoke kwa serikali. Mtakubali? Mtakubali? Kuambia nyinyi watu wetu, kama wewe mujitere kidhagene, kama wewe muidhoene, sasa sawa. Watu wengine wataingia na kuambia sitaki kuona Kasongo, sitaki nini. Sasa maendeleo yako wapi? Barabara utatafuta kule wa Munyoro. Fire si fire. Noma ti noma. Situ watu wa kusema asante. That community called Meru has produced the Deputy President of the Republic of Kenya in the name of Professor Kithure Kindiki. We must say the president tumwambia asante. Sasa because like mheshimiwa amesema hapa kilikili tatike viambi. Kama sasa ni mtu mwingine angejua kuna shinda kuna mbasi hapa. Si ametuma mambo mafuta amekuja kuweka hiyo kadhatiki tu. Gikaro giki kireki kuruguria mbasi njero ya ngwataniro eje ya Meru iria bagwita Meru Pwani Welfare Association apwa na aria atongeria baba barothire shilingi milioni 1,300 cia kuria irandu ria ngari eje. 300,000 nimetumwa na naibu wa rais. Mheshimiwa Mpuru ameenda huko state elected leaders have a lot of power. Amekuja na hiyo amekuja naye. Sasa mimi nitaongezea hiyo ya president na deputy nifike 1 million. Mimi nitaongezea mia ngapi? Patron wa ngwataniro eje hapo Eric Gitonga uria kinyoto meretie kuruira kairi giti kia Nyali Mombasa na iringirite ndebe na nkuruki kuria Meru bau bambwa kugwatanira gutiko makania ni bakuma rutere ruriku kenda kinya kaju kao kaigikanwa endera bari na mateta kana maromba. Nanda mutharimira giti kia Nyali na imbicie ngayokere mara no nyambe neitu inamyanjala baba itu tukuvira baba twawonka itu. Sisi wa Meru tuachane na tamaa na tuache na wivu, tukue watu wa kusaidiana. Unajua ukisaidia mwenzako leo kesho ndiye atakushika mko. Miadieje ni gwatimbaru ne mukaririgite wa gema gishigone kiambo a Geoffrey Kinuthia. Masendomba, Weru TV. Mtumurume wa miaka 60 ni atirimia atete utoro nyuma ya kira gikwirikana karageragia kunuka ndagate ya Murojwa ntenderuni kagita karia aranite aumite thokone ya Nkondi kuririkana kuombika mtumurume uju uria hugwitwa Mwathi Nchingau karatenderere ndagate neu iria ithithitwe kijua kali ne akari atongeria nteriji ni barombi kuthondeka ndagate inzega kenda kurigiria makarika. Tazaza Paul Kabithe na ripoti tariria. Uria kieba iri gwiririte nturania kiareni wa dini ya Nkondi nyuma ya mtu mwe kwalitwa Mwathi Nchingau kuparatio tugurira ringa kaberekiga ntenderuni na ntera bantu yikeneta mukuyu na korokera ku Mwathi yo kwara yunjurire kiongo kirero yeni kagita kara yo ntubura gomba kuigubura temira totoro bwake itakawire aya mtu kumutethia haraka atuika drawn by water watuika roiro rwa murire nuntu awire kiongo kirire ndene aruyi na maguru machuri twiguru
kogoro kauga kiratu kyo kya waturi muchumari ndagachani euro na tukoitwaraga ninde karagachaka Twiri kujiritwe na assistant chief wa Nkondi sublocation bwana Mwangi Kirehora nkurukia uritia kari kuibebaniria na ntaira ino nonto niingire ku ndi bachuwe utumaya ndagachira cyake toboega ikenda tukabo ndi mantu tamakare nonto ripotira twenio antu bagwitiano ke utiongia akua ojo no wa mbere no Osiris mwathi no akwira ro mbere agataira ni aka ntukuromba turi bonde ibabo ndi gutumagira ni tundagacha toto nini Mweno gwa karinteri ni boritie MC wa Gitonga Kithuka gutigira na kubakira ndagacha bantu aga kunyithia mitingo eno omba atongoria baetu bae patruthire ka drift yaka tutyo kuringanagiria aga unantu kuringana na mantu mama atende kiria emundi mantu mathuku mono nkuromba MCA Gitonga Kithuka na women rep aye ba organize baumba guturuthira kaira gaka bwega no ntukaira kiko tumba kuringanire na ara tukatibwa Nkondi ura ira ingi na ara butita ba mucho biugu indi antu bambiritie kundikangira mono na tibwega no ntu gathuku mwigatharirwe muntu uyu akirutwa oito koromba mwesimu wa Gitonga Kithuka utwakire kandagacha kega kinyarwa na cukuru ringagira ogo antu bathoko bathiete thoko no baringagira na ikathuku mono na ikambie kugwana muntu urite muntu no akaka bindi kuthiuruka ndagachanira nene na gwana kwenda kugita shortcut akathiuruka nene no ntu no ndagachani thuku na mbau cia unikangire kwa ito kubindi turuthirwe twaromba gwecima uturuthire ndagacha embega ire kaomba kuringa na kinya bathiete cukuru no ntu ni onkubi Kiripotera Weru TV kumantere Chitharaka Bito Paul Gwakabithe kuringania na rwarere turantukuya na rwaturi kuria thirikari na atongeria ni bakujukiria na gitumi mantu za kithomo thirikari na atongeria ni bakujukiria na gitumi mantu za kithomo ngetegera kiri namba yetu ya SMS Weru TV vipi kulingana na vile watoto wetu wanateseka shule nyingi hapa Kenya serikali inaonekana ni kama hawashughuliki maanani ya kuendeleza masomo vizuri ni Kiremi Beckman auta Eco Massive kuongeno kuga I don't think so because some were given full scholarship and after a term the scholarship is over. Ni Sylvia from Meru ni hakuongeo kuga Weru TV vipi sioni kama watoto wanashughulikiwa vizuri. Kuongeo kuga ndio serikali inapambana sana kuimarisha elimu shule moja kwa shule 10,000 ikiwa na shida haimaanishi ni Kenya yote. Tafadhali ni vyema tujifunze kuangalia pande zote. Ni Timo Msani Nterechia Karama hita nambere na kwaraniria na bautiko kurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinyakiri mitandao yetu ya ukinyaniria ugeta kuraja ni tuchokerete na rugono rwegi uria kariba ugoti ndene ya wodi ya Kachiu Igembe South bethirite bagite tabakiwa ni batigi mpione ni thirikari ya county. Kambuni yetu ya Rhino Mabati igwithiti maguriko kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara magurija gwite kuma magana jana na 745 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndeni 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndeni 499 ake. Okenda beshe cia kuciurire goro ja toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruva mwato aja Rhino Mabati twithirite tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire na Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top.
Ke kabeja na kamutu yake kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi jangia na kamusere Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Mogori wa Kinyandu kene eti ya motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ji nice na nice extra premium. Do you want to fly to Mombasa, Diani, Dubai, USA or any other country? Do you organize school trips or group tours? Book Christmas holidays with your family in Mombasa, Masai Mara, Zanzibar, Cape Town or Dubai with Bush Blazers tours. For your chama or sacco, book a getaway. We allow Lipa Pole Pole. You can visit us in Meru at Milimani Business Park or contact us on 0734 561 628 or 0733 561 628. Jipange mapema, lipa pole pole. Kiwanda cha Duralong Mabati. Tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba, yani roofing, kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi, piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo, ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Poshmark Meru College ni kwa kanya aritabonde barabara ikete form 4 kuigwatira umenyo bwangu gechia ubundi na utea. Turi na courses mwanya ta beauty and hair dressing, computer packages, foreign languages ya French na German, cake baking na pastry, barista na mixology, fashion and design na ingei nyinge. Ujokane bo mweri jokenda ni bwetete na mbere eja wigwatire kosi ekukureo. Turiongere Ntege Plaza ngoroba ya Idhato town ya Mutindwa. Kumenya manto nkorokito ringere dimu namba 0754 244 244 kana 0700 819 685. Poshmark Meru College. Skills in marketable courses. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina matter. Reconnect now. Dial star 423 hash. Nenda kama ndani. Yes, ndio kwenye ngendo bana. Karibu kiti. Hotel nini? Yes sir. Ukumenyiria ate uwe tuongane ona ndizi. Mbie mwende. Baro mwenye choke bonde. Chivo. Ndienda buru mwinkima ya Lea Premium na chapati na muroiko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour.
menyera na kuria nja yaku na njirere agirite buruna mutujo nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Nganilea premium. Ngechokera na nteto nkuruki akariba ugoti wodine ya Kachigembe South ni baguteta ni kiria bakwathira ni ugoti wa mpione ni thirikari ya kaunti ya Meru ni bakweza na ngerekana na thoko iria twire ibangiri wa kwa kuma tene ndi mwankira narua turi itarara ikinyanirite kana kinya kwambirwa iromba riao nande ni kiringa bana mutumantu ithinkia kubaririkana kenda bomba kuringira biashara chao antware kuagirite. Dennis Mugendi na nteto eji Kitikithaka indi ni thoko ya ugoti iri Rwandini ya Kachiu gicione kya ubunge kia Igembe South iri kuonekana imurandi jo mwako jotejanirĩtwe na iririkana musingi jwayo jwambirirwe ni ngavana uria alikuka wira Mwangaza na kuma akwebebirwo gitino tiu wathithika na mwankana ndi akari no bari thinene inene tontu bakwenderia into biao muone na mburene batu kuma igitarira twari na Kachoro ikia kwe itombere kwenjira mutaro yo ngabana wetu kawira Mwangaza no ywenja na umere lakini totona kuendelea kwa mutaro yo nkomea ana betu itorigana bwa biasharene na thoko bonde lakini mutaro yo yukioro da ino tototene nyasioro ya county council totona kioro ngwete ke mutaro yo yu ana betu beta sioro no totote kioro ke ni kege to kya Kachoro ikyo to bwedaria Kachoro batu nyoki aeletio wong ikieni kenene na toina mundu mnene lakini totona mtora omba kweyaro amana na yu atotumbatira ndi ranjirito ne awangapana awura Mwangaza radrite ora ambira kutani sineti nerudi tumero sana ne akariba atori bato bataraka tumero na atori bato batera nerudi nenda sana kwa ibado nubona tuliate embe kora itabia kana kwera Okuiji ugoti iririkana thoko ya Kimumwe na ithe iri nene iri na magana ja biashara kuma ntere mwanya cia Igembe na Kinyatharaka na thirikari ya kaunti ya Meru gukurukira ngavana Mutuma ni kuromba gukokia maguru athirikiri murandi joka wira Mwangaza mbiririe turia antobogoti tomba kwira Mutuma eyeruare kana rojo atutethie tombe gwaka kieni kiegeto nikenda batu tomba kwithira tukaitatira kana ciani bila binge muteke Silas mheshimiwa wetu wa Kachwand itukuroma na ite yo ikinene no kwailere ne rwere ogoti imutaro yo enzirwe na yo tigo yote torinya materials yote bya turokwo gavana kawera iwa enjete mutaro yo irwere tera bandu rina thina. Dennis Mugendi, Weru TV, ntureni ya ugoti Wandini ya Kachiu, Igembe South, County ya Meru. Thirikari ya kaunti ya Embu nirekerete marando ja munganajwa milioni 2.6 chia ajie 16 baria bari na obatu na baria para mametwe sibitarine ya Embu level 5 pathithite ojo ere njira ya gukungwira miaka 100 kuma sibitari je ere kurugurwa. Rita Mwaniki na nteto eje. Thirikari ya kaunti ya Embu ni reverete arwaru agukoma thini wa thibitari ya Embu level 5 mbia cia thibitari cia mwegano wa milioni 2.6 kuringana na gavana wa kaunti ya Embu ni Wesisire Mbarire ino igatethia arwaru aria matari na uvoti wa kwirivira mbia ciao makore makinuka andu aria onthe akomu kiumia giki we have waived bills of up to 2.596 million. As a way of celebrating. Waugo thirikari ya kaunti ya Embu ni gukorwa ikiagirithia utungata wa thibitari ino ya Embu level 5 na njira ya kugura ngari ya mwanya ya arwaru. Chairman, I want to promise you I'm going to make sure there's a new ambulance in this level 5 hospital. Properly equipped ICU
ambulance leo kile komenya ambulance kwe ambulance yeta kwa ICU, it's a moving ICU ati patient wanakokagia tia kwe na machine nginya ya kumwekera kila mahali agote gukinya bali anaenda gweka atia gukinya mariti miario ino thiini wa gukungwira miaka 100 ya utungata wa thibitari ino ya Embu Level 5. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Gikaro kia ana Ntigwa kia Jerusha Mwiraria kiria ninja kiri nkurukia na 80 nigitite na mbere kurumirwa ni mathina onde thirikari itumiritie wendi bwa kuinga ikaro bibi tukiaraniria na arungamiri bagikaro giki ni bathirite bisi ni othina iria nene buru aria bationete utethio bwa thirikari bakiuga thirikari oeje noyo ikagia ana kinya kethira ne kwendekithia ikaro bibi kuingwa. Muthuri Muriuki na Nteto Eje. Thina iria cithairwo mirite muno njaire menyerana iria citikereja children's home tukinyete njaiji Jerusha Mwiraria nikenda kumenyera bamenyerana baba kwa mbere kulingana na arungamiri ba njaiji bagwite thina iria nene bokurukira ni mantu jegie mbeca muno kagita karia ana baba barakura ni bagwite bisi ya gwita secondary kana university. Tuena namba yana ya ana barkwira ana ite na nayo kwa skuru na ito to chobe na kuita school fees na ande ba primary school ba junior school na ba high school wala kinya university na kuogerera au kwe bange bakata school oje university patato nde kwe babete university na ande ana mugwanja kuma ruju lakini tukuria ni atatumba gutethwa inye thirikari no ntwitwetha twena kiti ya CDF lakini kuma CDF re kuma rira ewo mweje yambiririe tutone totethia bwa CDF ndene Meru County kana thirikari geria gutethia ana bara twinabo na ndi twingwa tukwirita tukageria kuthithia woko gita na egita kenda tumba gutethia ana jara twinabo bajori na ndini kulikara kwa no ndo thirikari kwithona ndugano kwinga njeiji ende andu bo thirikari no bakureta na mbakaraku ona boto kana kuya simba kana kuya simba so officers batotana ana toka ibage kumana batu bakotonda na ande nkole ndi natobeke bonde na ngedi kwenda kuingwa iji ana baba bondere ina tukabeke ba jaba jechi ayinko batarare ko na batena ene irangwa thika inde thugane bonge yone kada kai akirana antwa akara kada ba to ya support muno mwana school fees na ndio ya dira sana bate kwitha bene thugane no ntubongwa no bo turetera ana baba na ituku baromba bakarende guru bachenje mind yao bamenye ana batu nabo twingwa tukari tutethia ana barabe banthiguriji twingwa tukiumba gwitethia na njira tukumba tethwa ni antu mwanya kwa bakiromba thirikari ana jababa Bethel University na bangi bakathoma secondary betho bagitethero bwega na nyakuromba antu betho bakibagwata mbaru kemirandi mwanya na bakatho bagita arafu inyana bau bangi baome na au inyezo amaishi jomi gukasana na kairenga barombera yani kwa mtu community ore guchiomba batetheria areka mwana uranture ne utherio na ara kwina children's home tionde ana bawi batethio no to they are needed vulnerable bamwe bareta wane officers ba thirikari ba office ya children kubareta ge ma children's home na batena konto kwa kwana konto kwa wale baije ni children's home era baikeriwe anto bonde tariki 7 kuna okeleo tundi tobari kakenda poida tores fans ya school fees itogeta every year no toba college fans na winter no boto support orokedwa uri no wijo atu support kenda tombo do mabwega Muthuri Muriuki Weru TV Muthuri Kangangi. Seneta wa Embu Alexander Mundigi ni ameneretia kariba kirimara akiuga ni bagite nchone kiri thirikari ya Ruto kinya nyuma ya kuewa itenkabo kiri thirikari uni ataririte mirandi iria yombikite rungu rwa thirikari ze akiuga gutena wega kinya bure kugukara ome ya thirikari. Rita Mwaniki Oringi na riboti iji. Uhuru wa maundu Mount Kenya, especially Mount Kenya East, manji Vara agriculture manome mengi muntu kwa tuna tena mungi muno thirikari ya nguru but ye no thini wa province tuna cabinet secretary manana PS directors masiamani
tutiri avenie kile important ni maturutire wera tuna mavina mumengi twakwa tuna thina mungitaki tuna andu Mount Kenya East West ni atuvenagia koguo andu a Mount Kenya East twegwe ni asante kwa rais wa Kenya tarungirikana tumanthango no tuvere cabinet secretary Mheshimiwa Roko makamu wa rais mchapakazi kundu kuonde province wiro munde utira stress ni marutairaga mathi kundu gwitwa province Eastern province ni ina kadira Eastern province ni maramukirwa makithie coast province gutina thina Nyanza province gutina thina Mount Kenya lakini nwanyetu mugwatire nigetha tuone maruma megutwikira nituigwatite thirikari ke important ni thirikari maruma ria iririte andu ikane kumekira thirikari ni ya William Ruto na makamu Professor Abraham Kithure po vengi nu athire mweno wengi akigira Raila na tuthiete wega ntukwatanite kwire twa thirikari ya muungano na tuko kitu kimoja. Kumania na rwarere turwantukua na rwegie kithomo ngitegera kiri SMS cia kugukurukira mutandao jwetu jwa Facebook wewe ukuga wa Mbolisa kia Rutara TKK ariuga guti wega nkuona ni kiri thirikari kukurukira kithomo Odiek Wairegi ariuga ibu kwa MP Kikijane ariuga ari Joseph Kari ariuga shame for MP na kiri rutere rwa Facebook ariuga sai hakuna viongozi kazi kuhusu masomo kabisa kama shule ya Ugoti Primary aina walimu wa serikali kabisa. Ni Gideon kutoka Ugoti. Dennis Kumantere cha Kirogini ariuga serikali haiko serious hata kidogo. Kuongoni wa kuuga ni Mulama kutoka Lusiut, mimi naona wanachukulia serious sababu kama huku kwetu hakuna wenye wanaosomea chini ya miti lakini bado au ange ntethirikiria ngakwira wite nambe na kwithirwa ukiaraniria na bauti gukurukira namba yetu ya SMS amona kinyakiri mutandao jwetu jwa Facebook na kinyakiri mutandao jwetu jwa ukinyaniria jwege YouTube na nkethirwa nkithoma maoni jaku mwanya uria tugwita nambere endeka gitene gaka ugeta kuraja no ntunkethirwa ngichokera na rugono rungi rwege thirikari ya Meru itongeretwe ni munini wa Gavana Linda Kiome uria nkuruki bethirite bakiriunga kuntu mwanya ndene ya kaunti ya Meru. Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba yani roofing kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game inamata. Reconnect now. Dial *423#. Anno kumenya no utonge gukurukira Times UDT Sacco geria na arua gura shares kenda kuigwatira kanya gaka kugura share imwe ni chiringi 100 aki na urendeka kugura kuma shares 10 gwitia muchindi wa giki nene akamukira ngari muthemba jo Probox nkuruki kuri na biewa bia okiumia biliani amwe na gift hampers airtime bikibiki ng'ombe chego kama
fridge, solar panels, TV cha inchi 43 na kinya laptops. Omoka na Times UDT Sacco. Gurashias na Arua, wichindira bie wa bibi. Nuntubo Nteto Nkuruki, turiungire obisine chietu nkubu, kanoto andikire email, kire info@timesusacco.co.ke, kana uringe dhimo kire 0703 770 457. Nkuruki no uriungire ndoanyi chietu ntere cha nkubu, Mitungu, Kariene, Githongo, Makutano, Timau, Mukodhima na Kinyakathwana. Omoka na Times UDT Sacco. Times UDT Sacco, your timely financial. Meru bwe tayari no kwenda kuthomera UK, Australia, Canada, USA, Europe kana UAE. Unipasi kuretereta university ya nthiguru yonthe mwarine jwaku mwarijo kenda. Jumaine ntariki kenda mwarijo kenda. Ito kugwata ogeni Greenwood Mall Meru kwambirire thenya cia rukiri mwanka thaa 11 ciogoro. Ijo menye mantu mwanya jegie mathomo no chokurubiri bionde bira wina byo biege kuthomera ome ya Kenya. Gutonya ni utheri. Nonto Nteto Nkurukiringa thimo namba 0758-333-666 kana 0723-669-707 kana tuliongerekiri website www.unipass.co.ke. Unipass, your trusted stand and broad partner. Tukuwate ogeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botengana na bongi kinyabure ku aja Meru. Njona harua tukuthongomia na magurija tekuinyiria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwanka nthiguro yonthe yuge ebae. Turi Greenwood Mall, floor ya ithatu na turugura ntuku chionthe kuma Jumatatu mwanka Alamisi kwambiria thaa 15 cia rukiri mwanka thaa 1:30 ciogoro. Na chio ntuku cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaa 15 cia rukiri mwanka thaa 2:30 ciogoro. Na ntuku ya Jumapili ni kwambiria thaa 6 cia muthenya mwanka thaa 1:30 ciogoro. Turingire thimo na rugukurukira 0723-555-015 kana tuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Mimi twende boss. Uko sawa? Niko sawa, ni vile niko na calls mingi. It's a busy day, you know. Kazi lazima ichape. By the way, nice background. Faster speeds, better experiences. Over 50 million Kenyans. One network. Safaricom. Popote ulipo. Wait. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you.
Thirikari ya Meru itongeretwe ni munini wa ngavana wakili Linda Kiome ni bakinyite ntere cia kambakia kiri mubango jwa kuringa njeki ya karia kiaria minista wa mbeu mbithi Elias Murega ni augite thirikari igachitaniria kugwata yuthi njara onde kuri na thina inene ya wagibu wa ngugi. Nawe mubunge Karambuka Ilemia ni arombete antu guciandikithia na ikundi kenda kugunika kuma kiri thirikari. Nikiri mbango jwa gutetheria mbeu mbithi ndene ya kaunti ya Meru hara munini wa ngavana Linda Kiome, minista wa mbeu mbithi na michetho Elias Murega na mbunge mwekuru ndene ya kaunti ya Meru Elizabeth Kirimia bombete okinya nikenda gutetheria yuthi baba. Akeria minista wa michetho na mbeu mbithi Elias Murega auga mbeu mbithi ni barumeni muno ni thina mathuganio na ndwasha mbogita ndipo ja thirikari bena muroto ya gutigira ati ni botethia yuthi baba. Ko muntu kembe the ko buroma na kunyia nchovi igatura irazima to maintain future yenu na kurua na nchovi na but yangu ndobera through courtesy governor Isaac Mutuma na deputy ewe there is hope for the young people tole amwe there is hope nonto nyabu ingo ito ina nafasi ego create piu na tumbo botetheria ikenda tumba kuona opportunity na in this spirit ndenda kuga ote muntu ndi tukathika ndene ntureje nonto bwa nchobi kana nonto bwa bangi anto bata ithomo na ngugi ciao ciumba kurema. Antoni awe munini wa ngavana auga moroto jwao ni gutigira kinyekuru bakutha bakigunika ni thirikari na rwa mono baketha bakibambesha chako batetheria gutarambira biashara na ekorona abwe ugeni ekoroe bas na ni batu tutete gutonga na kunyira ikundi bietu birio teka tukareta mbeca cia table banking pombe kujuriria into biria bukenda kwewa tukabunenkira gukurukira project mheshimiwa governor iria sponsored ni World Bank na tukethira twina abwe na Dennis ubonjokeria kuru baria aja bugikundi bombe ku benefit. Mubunge mwekuru Elizabeth Kirimia abwanto bari ikundine nembo komba kutha bagitetheka nkuruki muno masibio kende yomba ko watu runto wambe runto ikundi ni bibinge fome ni sibio boli ongal kemeru na bukawe wa something ko mwami arenda bo mwamtano engetano taritaya ati gariria ati balinda na balinda bangi kona tochiara to twinge ao kenda kwendele shawu ange tau ndiwo yuzi bali ngambo exe thank you kana tuwe Muthuri Murioki Weru TV mutejo kangangi. Gikundi kia ngwataniro ya mbeu mbithi Baegembe ni bachumirite kurita uge bwao gukonia muchemanio jwa Rais Ruto na Meru jura jwathithikire kiumia kithiru garune ya Rais ni bakenerete ndiungaizi bakiuga ikezania na machiara ja mega za mirandi iria Meru bekirwe wirane ni Rais ni borotete kawira mwangaza bakiuga niwe wari mubangania wa karibaria ba maathiri gwakira ngavana Mutumari etwantaka. Marion Karugi ne agutumenyithia cio. Embe Youth Association Baani atongere ba ikundi kia Embe Youth Association batongeretwe ni mukaririti wo Richard Mutethia na basiumirite kuonania kuria kwanirwa kuo kumania na bamwe ba Meru baraba kualiunga ya Meru garune ya Rais Ruto mushi munene wa Nairobi itari no gunikire ya Meru ayuthi baba kiwaliunga ine ya gunire ya Meru bunene nonto Rais Ruto na thomere miradi kathumba ya witi na mbere ire wita na mbere kaunti ni ya Meru irombi ni atongere ba Meru batongeretwe ni ngavana Mutuma Ntwethingia tukura twetere State House itombere ushokana into bibingi bimwe itwerwe barabara ikabudwa Meru town na tukara Meru barabara era kuma makutano kuma kaga yename yara mwekenda tomba kubwe Meru yomba kwa city na barabara imbinge itwaerwe irasi imbinge contractor barabara jirene ibasokerwe so tutaitere utheri itombere kuyana into bibinge na binge katue anto baraba kwenda kuthukia ngavana Mutuma barabara urasia kanyaga kuruma ngavana Mutuma ito kwenda obera batetumira ndionge State House kuthukia Mutuma kuma atongeri ba Meru county bara tombere gwethira twendene ya State House batu tote ende tike uake itwetere president na thomere maendeleo
yare yite kubwithia ndene Meru County na tuthomere barabara cia tigania na thomere cementi na thomere cia yembe inkai na thomere mantu yara yonthe ombite gwithira tubwithiritie gavana wetu itwibiru athoma maendeleo yonthe yara bombite gwithira baraniritie thirikari ya President Ruto. Nibaukirĩrĩte ũra warĩ gavana Kawira Mwangaza na kuwa nĩ atũmĩte athiati bawe mũcemanio-inĩ ũyũ na nĩ baba ũtambia rwarie mitandaone ati liunge wetare na ũguni kenda bameneria gavana ũrori kumutuma ntwethingia. Former Governor Kawira Mwangaza na atũmĩte antu bawe nĩ kenda bathangalania mantu yara nĩ kwithira bandae nĩrĩo tuonere antu ibaturire bakiua batumbe kuthani facilitation batumbe kuthani transport batumbere kwa wabia kuria nĩka kwenda kwira Meru Victor Kome ndake Kawira ire deputy party leader nere kuna ne banganachia na barabangi itokumenya kwena antu bare na jaro na baibangite baretete antu bo bateandiki na batari na invitation weta State House ibo batiro State House na ibo batumeri ni Kawira Mwangaza kenda baomba kuthukia gavana mutuma bawa batarirwa ngarama na bawa batashughulikirwa ende katwere antu bau bonthe bau bakuringe tuma nau itugumenya oro butumite lakini gavana mutuma tumugarite area ririko na atithingithwa na bote muthukire rietwa antu bara bonthe tureyire kuibwa kumbe tiga betete bongwa ibare na command center yo ere wetwa Kawira Mwangaza commanding center ira yumbite kwithira ite kuona buru yaga kwebu mutuma gubwithia ibo batumire ikosi kio kiraomba kwithira ki ta State House na areas batari official list ira yari na ntobara aliki ndene ya ikulu ya rais bakiariria uguni bwa thirikari ni barombete ayuthi bangi utonya kirisi BOA yo kenda bagunika bare amwe bakiromba munini wa rais Kithure Kindiki ubaguna na murandi ni kenda baukira uturone tote kwenda yuthi renge batumirwa mutumire yura baithiritwe betumairwa miake ya uganyumene so itukuromba yuthi itukuromba yuthi kuonthe na bari ndene yegembe igembe north igembe central na igembe south baungane na muungano yo twanjiriretie kenda kutwika uteti wa nyuma utikayo otoma wa kurairwa nsobi kurairwa mainto atigobwo weta kufuruga kenda mutongeri orogo meate nantu atumira njira cia sotikati gugumotongerie ni tukuromba deputy president Kithure Kindiki aturetere program atu empower aturetere bikibiki na aturetere car wash na bila binge bikomba ukiriti job opportunity na kuempower vijana vyetu ndene ya igembe yonthe we mo youth ara kuonthe kubori iyo atanire ne kundike itobo welcome wherever you are kiripotera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kenywa.